الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وأرواح الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وجميع العلماء العاملين والأولياء والصالحين والشهداء والصديقين والخلفاء الراشدين والأئمة الأربعة المجتهدين مشايخ الصوفية المحققين جميع مشايخنا معلمنا في الدين وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأقاربنا وأحبابنا ومن أحسن وأحب إلينا وله حقوق علينا وأرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا ولادنا أزواجنا وذرياتنا من بركاتهم وأسرارهم بسر أسرار الفاتحة. Seporana darurat ini beri disapa angin keng penyapan abek santa sengker empak nika masih dalam perbaikan pas berdepon tuk laki juga gak bisa ambrol meresan treberi keng ampon lastare ipekta lokah ya berpan ujian gitu. Berpan ujian terus selamat. Pas juga berpan ujian angon bangun gule gantok bahane ku kengku kecok. Eki gule la nyari peseje melarat dak kaju asbes bahro rok sotok ruang kecok ki burung olak lekala ekala eki menter sadar mentak sadar melarang ke Allah sabrina keadilan karena aba online melarat salah aba ambiayain orang ambiayain santreh tinggi kan salah aba kadinto ampon letak rangkorang senyeri pese telah pada benedal tidak tak tahu kebektoh bagi iku gengku ki kecok bahan-bahan bangunan salah letak nyombang bagi kecok wah ni kemangken pas nyangka santri sing ngecok pun santri sih sing ngecok kain lah sini duja asbes ban kaju kan ya mungkin ngecok tak usah kan nyangka santri jadi lah kecok bae kan oke, gula berbeda mungkin dengan salah berbeda anun salah la abak la kepalangan pagi dihembuskan santri singala lu bujak kaju ikai le kamar kan kaju ki burung olak asbes ki burung olak mereka pakai kecok gitu kan mon lecok kecok pengumuman sekasokan ngecok cok kecok Eki kula bolan genika nyari rat melarat keng sengak takok icapok tolan aja tem takok icapok tolan santre karena gula secara pribadi ampun nyari biaya sekuat mungkin untuk santre paski igu ganggu kata panika gecok nika buat peta waki ibunya angkok san mesan bah kail sekali jadi nyon sambung tuan lah dari paring na mampu dari paring na kuat lagi ya mon pahit mo ban sambian berpan ngangkok takku ya teraki bi gulele munduk pamonduk agak di lawan dan thank you bada jalan thank you corak makin tak usah kirim joran nyaman gini kaki Berdebu dari Sayyidina Luqmanul Hakim. Ya bunayya, la tudayyi' malaka
wa tuslihu mala ghairik fa inna malaka ma qaddamta wa mala ghairika ma tarakta. Ya bunayya, hai tang anak, Jabun Luqmanul Hakim, la tudayyi malaka, sehingga berenjak sampai menyia-nyiakan tunyan baan. Tunyan baan jeriang, sehingga jakwar keluar ban sorom ban. Wa tuslihu mala ghairi, malah justru baan jeriang, justru mikir mabagus tunyana lain baan. Jadi tunyana baan tibi bi baan ta ejab-ejabi, tunyana orang seekus bagus. Faham? Fa inna ma laka ma qaddamta. Tunyana baan jeriya, cong tunya seeka sedekah ban rodin baan. Jadi tunya seeka sedekahin ban roh aronin baan. Wa malu ghairika ma tarakta, tining tunya na selain nabaan seetina ban. Saya nikah mak biar mulai paham. Tahu di kipas nih, tahu di kipas tak usah poton panas kita deh. Kula banembian nika kan andi tutnya, andi harta. Tegi bagi? Andi harta. Harta nika, tunya nika. Kula ban sambian nika para rabu. Beda tunya na gula banembian, beda tunya na anak gula banembian. Ngerti? Beda tunya na gula banembian, beda tunya na ahli waris gula banembian. Setunya na gula ban sambian, seesambia kalau laku ka ahe, tapi tunyan ahli waris segulaban sambian nika tak gari sambi ke akhirat, nika sekejap aki pekan jual banana tak ku beter kan kun masalah jualan kan kun kering we jual pun lai seharian pun makir sertifikat dah lagi tare pun tak percaya Arab SIM HP kalau Kaamat tunyan na gulaban sambian banika. Tunyan gulaban sambian saya kasedekah bi gulaban sambian. Kaamat tunyan ahli waris gulaban sambian. Tunyan na ahli waris gulaban sambian yang kibanika. Tunya seeti nabi gulaban sambian. Dah makin kadang gulaban sambian nika. Epakon asedekah tak anda, bener? Epakon nika berderma tak anda. Saya pikir kontrol nompo atunya. Dah tunya saya tompok ni beni tunyan gulaban sambian tapi tunyan ahli waris gulaban sambian. Pada ban kejadian seki buru ni kita. Tikir ba-abaan terus sedekah. Iki bener. Kuro terus eka polong ate dung bi gula ga akhirat. Kuro tunyan gula kuro. Tunyan saya sedekah kuro. Eka polong kami gula ning akhirat. Kebaisang umat teh. Mangkan banyak orang ngausul ke gula katipuna pakai menabi yoba program agak ditong. Di kelampuan pemajar punten gula mun ki kuat bakun karena ika sangu gula sampai mate aku laku ning akhirat senika dikicut digu ganggu mak melolok orang deki melolok orang ya kini kenyamanan tepak ka orang saya capok penyakit pawo mana engki capok penyakit pawo mana lagi apa penyakit pawo mana lagi korang malo keng senga kula mantor ada ahli waris si ampu awal jualan tanah gula tebu ni kak perengakin ni kak bi gula mbian ibrina contoh ni kantor ni kak gula mangki ni beda tebu nika man ba'adaran aw aqaran siapa orang si jualan Roma
pas cukan ajualan tanah, ini yakin. Walam yashtari min thamaniha daron aw aqaran. Ban tibi nalekana oleh ajual tanah ben ajual Roma, ternyata oleh na pasepa ni kata beli tanah boleh, tak beli Roma boleh, tak beli Roma boleh, yang lam yubarak lahu fi thamaniha, maka pese seka oleh dari ajual tanah, pese seka oleh dari ajual Roma, panika mun tak beli tanah boleh, mun tak beli Roma boleh, tak kira barokah lekas tompes. Mak jora sambil pikir-pikir kan beda orang kan senikah beda debu saya ngajak jualan tanah warisan bener beda kan kas samona jual tanah warisan dari tanah warisan ni para Rabu pasti gunaakin kaangkui kelakuan kaangkui kebutuhan si bagus dikatakan barokah beli umpama tanakong beli umpama baik beli mobil lena jual tanah guru biasa nama ke mobil abetok mulon rosak boleh pengalaman beda pengalaman kelengkong ini rosak boleh abetok boleh salah abetok bagi ide budi rosak karena kentok rohnya mana kentok boleh kadang ya ada dah rosak. Tapi mun sambian mari ajual tanah, paski melai kebeli tanah boleh, mari ajual Roma, paski kebeli Roma boleh, jan barokah, jan soki buluan bian. Si, ngajak amin baik jual lah teh. Deki ambian amin kok, baik kalah sertifikat kata deki. Kecuali keng budget keangkui kebutuhan si bagus. Kebutuhan sing nguntungakin contoh sambiani pamangkata ke Mekah ke Madinah ya toh bener bentar teka hajat Mekah Madinah jadwat menolo apalagi Quran najurah mulai teka hajat menurung apalagi kulakku ya Allah san kok morok karo mak pah ngocol pelkotan 90 derajat sedih Quran ini deh perlu bila siapa lah pakai nyetrum bermada gitu kata melah baca deh malam suruh tulis tedung tak tedung melkot pak kadang bagi ustad tepah tanorok ya jangan melkot kapi melkot kio ya jangan gula jangan gana ada ngapa lagi pelkotan deh jangan itikal muntar barokah aduh di mah udah ya Allah macam-macam saya ngucap amin kejak ngerodu lanjut ya bunayya bi' dunyaka bi akhiratika tarbahuma jami'a ya bunayya wahai anakku bi' dunyaka juallah duniamu bi akhiratika untuk ditukar dengan akhiratmu tarbahuma jami'a maka kamu akan mendapatkan hasil dari keduanya jual tunyan jiriban kangkui meleh akhirat aban jual tunyan jiriban kangkui mebagus akhirat aban maka tunyan ban akhirat ban pada bagus artinya apa tak kerjaan miskin pakunnya cok jual artinya keluar kangkui kebutuhan apa kangkui kebutuhan akhirat tapi yakin tidak masalah tarbahuma banjiri bekal hasil kama itunya hasil kama ning akhirat wala tabi akhirataka saya ngajak jual akhirat apaan bidunya kakuni porob dunya taksirhuma jami'a ban bekal rogi itunya rogi ning akhirat kong langkong bekal rogi jadi mon dunya jual keng ganggu akhirat ontong dunya akhirat keng mon akhirat jual ganggu dunya maka bekal rogi dunya akhirat
Wa may yakun fid dunya dhalila wa dha'ifa kana ahwana alaihi fil ma'ad min ay yakuna fihi hukman syariyan syarifa hakim. Siapa-siapa orang seningi dunya nikah dhaif, lemah, tapi orang ini jadi lemah yang pakun ngampuakin diri ibadah, maka kini kaya pun bakal bagempang ning akhirat bakal bedeti orang semulja kornare mah wa man ikhtara dunya alal akhirati pasera orang selebih milih dunya ketimbang akhirat yukhsiruhuma berarti marogi dunya akhirat. Kiltaihima tazulu hadhihi wala tudrak tilka. Salah satunya akan mengurangi, salah satunya akan menghabiskan, akan merugikan dan tidak bisa disusul dengan satunya. Artinya apa? Nikah mun lakadung aba lebih milih dunya ketimbang kehidupan akhirat. Maka beambaan ku laku mun kadung tapalang dunya na tak bisa nabang akhirat tah. Nikah pompong nikah menceng gula. Bismillahirrahmanirrahim. Nikah ni kan beda lampu ge. Terak tak terak? Arjong lampu de terak tak terak? Terak. Wa besaki budi nagi ayo beda jang bajangan. Beda. Padang. Ku atanya mun ge muslim dari ya pah nang ning tempat tengah bada jang bajangna. Ada mun beda ning teraan jan padang jang bajangan. Jan padang jang bajangan. Baca gini ad-dunya kadzilli dunya pada wanjang bajangan. Jan masemak ka akhirat setera jan padang dunyana. Benikun padang hari ya noro kodem manoro aro ngebas das sejak ngabakang kau bener noro dan noro ya kau kedaja noro dan noro ada apa karena gula tak ejab kerjang bajangan tapi lebih ejab kangkui nyemak katera jadi mun orang lebih ejab nyemak katera lebih ejab nyemak ke akhirat ke Allah ke Rasulullah jeng bajeng najan santa, jeng bajeng najan manggeleng, dunyana insyaallah sajan barokah. Sajan padang, paham? Jong, ikening tak ikening jeng bajengan, tak ikening, montro ikeningah nyari penyandaran. Hari jong, jadi tuh nyari montro ipergemah. Montoro ikuasaan nah dunya dari mana? Nyari banyak serah yang perlu disandari tidak ada lain angin Allah baca Allahus Samad boleh jadi tempat bersandar tempat berlindung Allah jak nyandar ke saya tak kuat nih. Mau nyandar ke sedak kuat tak bisa, nyandar ke jeragan. Iya mun soki munul. Ndak soki. Setak gelem ancor, setak kira ancor, setak kira palang, sepakun jajah, sepakun soki bahkan maha soki, setunggun. Allah. Mangkan nyandar guluban sampean, kudu nyandar ka? Saya ngajak nyandar ke selain Allah. Lebat pasera. Lebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Nah, gini kan. Rabbi faja'al mujid ghayatu husnul peranying Rabbi fa'aja'al mujtama'na ghayatu husnul
ختامي وقتنا ما قد سألنا من عطاياك الإسلام صلى الله صلى الله Allah sallallahu Tapi mun beda keterangan ki buru pas ada bu jaipon orang nikah kotu alebiyaki akhirat ja alebi ngada akin dunya. Keng benipah pasif benipah neng. Caran katipun apa? Ini angin. Ya bunayya he tang anak dapun Sayyidina Luqman ista'in bil kasbil halal marabaan nyari kasab seha halal berlaku alakoh jangan orang nganggur nih kebahaya ongguan orang nganggur nih kebahaya orang tandi aktivitas nih kebahaya napa tong tongan dunya na orang mas ciher ya arwajan pun bulan mikirnya ceher alako teh bener arwa cianur alako ke aro len lako jadi kuliban sampean anako jatong mito kan dunya na orang dinin tibi bayi pikiran tore alako jak si gengsi Ijo Nabi Muhammad nguanem bi sabar yang pelakpak todu saja nguanem bi tak level tak level ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam Allah tak pernah ngutus nabi kecuali nguanem bi dadi nguanem bi ni kelakonan nabi yang ngembi endi bi benimbi noreng pahe tonton pakai kota, mangicok ni, hari lebur na nabi, jangan pampor-por. Wanembi, ngangon nembi, angon nembi. Ista'in bil kasbil halal anil fakri. Minta tolong ba anjiri agalaban kasab si halal anil fakri katembang ba anjiri fakir. Apa polana? Fa innahu maftaqara ahadun qattu illa asabahu zalati khisal karena munibas abas orang fakir ya pasti capok telok musibana mun orang fakir bahkan ibadi telok ngaste teh sambian menar mugi paring lancar rezekena gampang rezekena usahana menar mugi paringna sukses ban bambian kapi si hadir kak dito menar muka iparina gempang dalam kasadajana amin ya rabban napa nikah nih rikotun fidini apa rikotun fidini nih iman na nikah tepes pas tak tahu kah halal tak tahu kah haram ngastit ya tak tahu kah halal tak tahu kah haram bayang kepsa biasa padahal mohon maaf sekali lagi mohon maaf kullu lahmin nabata binal haram fannaru aula bih ban daging setombo dari barang haram fannaru aula bih apoi neraka selebih berhak untuk makan daging barang haram kento akan dituntut ya juna Allah kulaku maka berhati-hati terutama santri laki, santri bini kedi ngakin cong mun musle tandi tola keng ponduk raja tola nah ngicok jerum ningi ponduk
Jak nak orang sepo, sehingga takut ngicok jeren di luar. Maki bareng ni keni pengas teteh, pesen kancana, jejena kancana, cek ben soromban. Arwahnya mana ngicok, ngicok re haram, jadi daging, daging jadi ku laku, sebekal ngakan tadak lain angin apoin neraka. Mun tak endi minta ambek kok, jadi ngakin, kau pengah, ambek engkau, mun mangkata ke pengajian roh, ambek, kau tak berdatang di pengajian ambek, abdi tandi besar sekali, apa tak ngirim, embuk tak ngirim, abdi lengakan, keng abdi jek turun balik pentol, minta kang kok, engkau ribini kiain berenepaan, minta, ente nungguan, musleh mon ki andi atak kira nyorot, billahi, embian tre santri kapi sejumlah na 2.500, muncet cek tak andiin ketempang ngecok, minta kapan deh, billahi tak nyorot tak, minta, gula keng cek terun meli pentol, minta, cek ngecok. Gula lagi ngabala ke bini ni, ke bakun bini ni ngidi ke dalam. Santri bini, minta kenyain lah. Rombun. Minta. Cak ngicok. Abdi nanti romalia buku yang tak andi. Minta. Tak nyorot tak kulitan. Njajong. Engkau dia tak beteng tolang nyari pesek. Kagui siapa jaring kagui. Bukan bentang anak kapi. Posisi nang anan tang anak ruben ben daripada ben dari bini tang santri tang anak entah lemah rodi yang bentor dus seminta lemah kok turun dari motor lemah menyemak deh mau jaring bahagia aja njong kuan jong tapi ngico ngocak ben kok abjin toro minta bese berampah kun si anu na pentol, si kebelin pentol. Imun pah pentol minta 1.000 pentol ngapa dong? Minta geng kebeli ban sadegeng deh. Abjin tro melia pentol, seberempa argan pentol jadi ya, 20.000 berina. Otapa banjek terona, nak kana meli kasah, argan si 1.000 jadi. Ingat apa cak kakan aja, minta. Tipe ngicok, kau tak rida aja mun ngicok. Jangan ngicok, minta. Kau tak nyorot dah. Jadi minta. Imunan di jangan minta jong. Yang kebaik kesempatan jadinya. Deki wah dateng kapi. Kita harap pagi aja kau tak todus. Yang wah dateng kapi. Yang minta jadi nyaman. Ya ada tebang itu. Jadi bisa berbagi ben selain ya toren. Bisa berbagi. Toren. Bismillah. Bian jangan cek anu. Cek apa nyaman cek dus. Wa dhufun fi aklihi. Akalan ni kamu noreng cek fakir lemah Pak. Lemah. Jadi mian nyari kasap si halal. Nika akal nika bah lemah. Maku jangan lemah. Tapi kasih mada remah harus kasih mada remah. Makanya toreng nyari kasap si halal. Cek lo malo. Wadahabu muruatihi, harga dirinya hilang. Ini bener. Pas dah harga dirinya. Wa a'dhamu min hadhihi salas. Si paling sara dari telok apa nih kak? Agama na tepes, akal lemah, harga dirinya hilang. Si paling sara apa? Istighfafun nasibih. Kenapa itu? Inyi kenyi orang. Inyi kenyi orang diremehkan orang. Makanya mbian nih kamar Arabu nyari nah. Makan gula makin nih kak nyambi kitab Abu Abul Farad. Mbian mon sosa makin. Bagus sosa dalam rezeki, bagus sosa ning dalam masalah urusan anak, bagus sosa ning dalam urusan dan sebarang. Nika baca. Di gulam biani maca akhia, insyaallah sampai apal. Baca nada panda.
Tua luar biasa nih kan. Bahkan nih kamu berdoreng songkan bah macam nih kamu doloh. Bekali penemu jalan. Kangkui beres dari songkan. Ya, norai gula. Bismillahi Rabbi Allah Hasbi Allah Tawakkaltu ala Allah I'tasamtu billah Fawwadtu amri ilallah ma syaa Allah la quwwata illa billah. Sekali lagi. Bismillahi Rabbi Allah Hasbi Allah Tawakkaltu ala Allah I'tasamtu billah Fawwadtu amri ilallah ma syaa Allah la quwwata illa billah. Ulanglah boleh. Sampai apa lagi? Bismillahi Rabbi Allah Hasbi Allah Tawakkaltu ala Allah I'tasamtu billah Fawwadtu amri ilallah ma syaa Allah la quwwata illa billah. Kelok telok. Bismillahi Rabbi Allah Hasbi Allah. Ulangin. Boleh? 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 Sekalian lagi. Tawakkaltu ala Allah Tawakkaltu ala Allah. Boleh? Boleh? Dari ada? Sekalian lagi. I'tasamtu billah. Boleh? Boleh? Dari ada? I'tasamtu billah. Boleh? Dari ada? Fawwadtu amri. Heh, senyuting. Ini ada nai. Cok binian menurut. Ini. Empat kabin bingkomba. Ya di nai. Dari ada. Binian menurut. Fawwadtu amri ilallah. Fawwadtu amri ilallah. Dari ada, jong.
Bangko si syutingnya benar-benar si syutingnya. Benar-benar coba. Fawwadtu amri ila Allah. Boleh? 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 Jadi ada. Mare. Berarti salbutkan dinar. Fawwadtu. Fawwadtu. Fawwadtu amri ila Allah. Ulangin. Boleh? Bismillahi. Berarti cer kelacer kan fawwattu re. Berarti KO kan fawwattu re. Fawwattu amri ila Allah. Boleh? 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 Bismillahi. Sukses. Nanti kita mari kita. Masya Allah. La quwwata illa billah. Boleh? 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 Bis. Hop, binian. Bis. Lagian. Bis. Binian. Bareng. Bismillahi Rabbi Allah Hasbi Allah Tawakkaltu ala Allah I'tasamtu billah Fawwadtu amri ila Allah Masya Allah La quwwata Wan Qala ba'du salihin Idingakin Asabani wajun syadid Kula ni kan lamba capok penyakit cek saharan. Faru'aitun nabiyya fil manam. Pas kula ni kata pangkiban nabi dalam tedung. Wada'a yadahu ala ra'si. Astana Nabi Muhammad, dikata anak Nabi Muhammad pai sabak ke cedak kula. Pas ada bu. Bismillah. Timbian mun sakit. Tanangan. Bismillahi Rabbi Allah Hasbi Allah Tawakkaltu ala Allah I'tasamtu billah Fawwadtu amri ila Allah Masya Allah La quwwata illa billah Muni baca sabiasa Tahu sarkuk jekuk cetak Biasa, baca biasa
Summa qal. Kemudian Nabi Muhammad pahadabu. Ningi dalam mim. Napa dabu Nabi Muhammad? Aktsir min hadhil kalimat. Pabanyak ban macariyah. Berarti ipakon ban Nabi. Pabanyak ban macariyah. Fa inna fiha, karena songkuna ningi kalimat saya baca baan dia, syifaan min kulli saqamin, tanpa dari penyakit-penyakit. Tanpa dari banyak. Regula cerita lagi. Talangkong lagi. Embian umpama ning dalam badan bernikah pada setak normal. Pola kalau bernikah pas bisa jadi normal. Ini kan? Darah tak pati lancar, sperma encer, indung telur tak pati berfungsi. Pola mi pas. Tetip. Di anak, amin. Jangan amin mun segini. Kita ada badan. Wa farajan min kulli karbin. Ini kata Nabi Muhammad. Ngagin. Ariyah di samping tambah penyakit. Ari faraj min kulli karbin. Mundi sosa-sosarwa ibri jalan keluar. Banallah. Mun sosa-sosarwa ibri jalan keluar. Paham? Wah boleh nikah jabuna Nabi Muhammad. Wa nasron alal a'da. Ariyah bisa tetip penolong abaan mun andik musuh. Bisa tetip penolong abaan mun andik musuh. Jadi ibantu ban Allah. Ipa jojo ban Allah, ipa selamat, ipa menang ban Allah dari musuh-musuh nah. Nikah amalan nikah para Rabu siap ibadah. Siap? Bismillahi Rabbi Allah, hasbi Allah, tawakkaltu ala Allah. Dua kali lagi. Bismillahi Rabbi Allah, hasbi Allah, tawakkaltu ala Allah, i'tasamtu billah, fawwadtu amri ila Allah. Ma syaa Allah, la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalaban nyebut asmana Allah. Rabbi Allah, pangeran kaula panika Allah. Hasbi Allah, senangku ngagula, senyokop nagula namung Allah. Tawakkaltu ala Allah. Bungkol tawakal, pasrah badan kaula atas Allah. Iqtasamtu billah, berpegang teguh dan gula nekukna kepada Allah. Fawwadtu amri ilallah, masra'ak dan kaula daka urusna sadaja dan gula daka Allah. Masya Allah, la quwata illa billah. Apa yang dikehendaki oleh Allah itu terjadi. La quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali karena pertolongan Allah. In sahat hadhil ijazah ajaztukum. Pon baca paski. Oke, benar muka manfaat. Benar muka barokah. Yereng sholawat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.